kwitegereza mbatora no kwitegereza baba bari babinejara batora no abahibye kurya baba bari je batorana planninga ibarukuza babine future batorana urukureba urukuranzi hari wa future babine baba gombere waraji nibatorana uwa waraji so abantu bahabwe ubushoboruzi kandi bikirizwe gutorana kurigira ukwetegereza kwabo ayiko rukoma nebyetengo byabo ayibero rukoma. That's been a trend wayategereza mkarura kana na Kenya maho yudi mukurese akahwireho nangwana naka abantu nibatorana abeshongozi batorana comedians abantu abine following inkejo umure buri ho eco hine cikumanisa ahihangariye abantu bihangariye chine cikumanisa hata first of all democracy cikumanisa abingi torana bakategeka obatorana akategeka bona obarire mu nabaki tiyo democracy yeah democracy tekwa kureta ekirungi yo ne leta cyabingi sana twagihindura definition is the rule of the majority, is it the rule of the right? Democracy no butegeke bw'abashyikire no butegeke bw'abingi so abingi babari abantu abashyikire no barundo shyikire babari abagwire no barundo gwire emyaka ege yawire omucyaro ikintu kuzarwa moko nombe hakariho debate ije myaka yenyuma mu 90s hariho baronda chairman wa RC ekekira RC mukanta kateire bururu hariho obuhaye simba abantu babiri omwaka nagira ngu burka igira katandaro igire kigo kando ndijo we kana ajya ngo wayendo bigire wayendo re kiryariwe wetaraze ngo batagire bigo batajya katankaje ngo wayendo bigire wayendo girota kubahikira akaruru kongongo batero wabe najya ngo wayendo bigire wayendo re oya bamwanga ngo naza kubiso mwanga tiyo democracy cyo yeah abagumire hati abayangire abagize ngo batero abamwe bakitwa korera so ate you see you can also die democratically ninga shibo why no fa democratically intriga so abantu abo wayita abahikire abarukuba bine bigenderwa birunje abo abantu ninga nimwe nemuremwa kubiselinga kubigambira abantu bakabicinga you do not sell your vision to the people and they buy it numuremerwa tkoremwa you see let me tell you interpretation ya democracy mureke kugira imitingira kusinga karu society erumune evolvinga erumune kurakorana society abantu ba Uganda bari inkense yahanziga ne yetorora so kore wabagambere kintu batakicenge kora abo hikire konkata bakwetegereza basasire nisiroranazi ntuzabita ato koko inishomero uryo mushomesa bona abana nibiye yigana abitkweta time takers hari aho bari abatano hari abana hari abashatu konka kwa gusa kugira ngo promoted to P5 ushanga nabashatu nabo babatwara promoted to P1 babatwara bona why abonye batakutwara abahikaje aba distinction zonga abwenje hatkuba kweza sini ya mugaga tabakugira ngo uraze kuzomu university no wa two principal passes kashamanye batakugira ngo otine triple A ataza makerere nara atazo mu university dijo yo yes ensinegena na average so abantu abatorinwe nabashana naba batorine wachetegereza abantu batorine abo abakushana nabo abo rengurwa
mbona tureba abembezi bitu tuerebe tumanye ngo aboni kwe batorine nkakora kisoroko kara DC akariyo MP akagenda nesano mucupa omna umucupa esano akacupa ka waraji akakete sano akakagenda no umunsha MP akagenda nakacupa ka bond 7 bageta bond 7 bageta ki Uganda waraji brands yes brands things zakoraji hino munyuwa marwenyo akagenda nakacupa ayije sinzire akiza kubatayira uriba sinzire hari akagete sano abamtorine kwa biro batayira ureba ngo nabone sano hata bamwihirimo bir hata bagura giwetingire ba gasano bazakindi yo demokrasi tekaragiraga ngo batora n'urukwetegereza mnonga batora no wabishomereje batora n'urukumanyaje batora ne ohikire yo concept ya demokrasi nigira ngo abinji ubu batorana nuwe yasinga wachetegereza nuwo mwebembezi kwe bamutora nabwo kubashyikire rahanga singa kwe bamutora nabwo kuba namanyaje rahanga singa kwe bamutora nabwo kuba abahire ebyo kurya biri babire binenja kwe bamutora nabwo kuba waraji niwe bagombere kwe bamutora nabwo kuba takuza kubaganzya n'umwaga gwo kushomesa abana biri kushoma tabakwenda abwenki uno bagema kandi kushoma batakwenda hari abo abatarabire bari no butashoma bwa hari abo batarabire mu honorable abinji umubwiro emishango yatandikire bakanso nambwe no akanikatira kubakire kabo gukora kasente ahabo abakwanimira kuza kujuruza ebyarugiro mu bururu ground zitari zimwe na zimwe nakuburiza kigambo kikwatire no conceding umuntu kwikiriza ngo bansing iyo watugira ngo fashion yo numba ko bakusinjira ikuru no bawajirota no bawakusinjira konka cyo kure y'abantu binji bari kwatagura empia zimwe bakazatagura mu karuru ezindi bazatagura mu nankeje umube mishango and of course you are lawyer no bicenge bintu ebi umuntu omnya Uganda musinjire cyane cyukumanyisa okuza ko kujuriza waba wasinjira first of all ikiranyo nkikirizo utikirizana n'ibya rwumbururu ukufutabaza wano wawe inenshonga igumirira mwikufa yo kutwara umukoti nkoko kugira ngo umuntu tashomere tayine bwegese bwa siniya mukaga nawe cyo tashemeye kuba ayihandikise kuba MP ikiwano kimanya no kireta nko kugira ngo umuntu ogu akatuga umukampini akanatuga izoba ry'ubururu akanatuga ebituga no kireba mbageta iyigo practice kuno basa kumutwara umukuti ejo nenshonga nko kugira ngo tarasingire umberejiro tarasingire akasinga bwo kwekebera no kireba nkabinabinye simbe nabo bakane bekebera bona umwaka nagura abantu ndijo nagura abantu ndijo nayekebera ndijo najyaki kaba katogo ndiworo ko barebera buse nabagaya cyo baze champion ati paramenti kubuze obu paramenti ko kufa no kukira hari yuki speed ga nabagamba imotoka zibavugana nazinde biri biri but carry on with your point paramenti iba kwitanda hari yuki what exactly is there iki kubagurise baje kabagurise bizimbe bakaguza abana bakaguza abakazi paramenti hari yuki tine kiriyo cyamani iwato mu ba MP tubagizire ato okwegomba munongano ko kashibo ko okanonda kusakora bikenze kwebembera hachikunani yenza kwebembera kutera abantu amashomero ngo abana babo bashome hata bakagira ngo utabagenda nebenda waraji ati nyo etinjinshasha cyecho why should I kurara ntagwijigire wachega awachika gitwigerira natagwijigire ngabwo kuba abantu mbene inza kwishomero nabenda kuombekere birasi bayanga baza barya mandazi hati nyinshi nsharaki bakande tabara abana basa kwa babire bine agende erukurenga yawe eshoborukire kurenga yawe cyo tokakire bo muri yobu kugira ngo ogwansingira agende yabenda gukora abantu mico bareba nice basa kubaho kunka tikirabiriho in this case nye inabenye simbere tinu wizere
na wabuza abantu ababiri bari mu mbarara stenos bakurikiriza besimbere bagambira ngo wabereye ineshonga kari yintwiga icyo kanusha ngo cyo bakubona bagamba bambabiya bakugira ngo wabereye ineshonga zishemeye kwanza twari umuntu mwishengera kari yintwiga ko nyunganyije mbaganira turaguze tuceneze tutenshohoza kandi shohoza munonga akuraguza hati ishomero abantu kana bakanyo mutawuni yambarara amashomere berasika batakanya abana bitumaza kushomera ngayi wacetegereza zabizi y'inshunga zanye amabanje akagateza hata izo mukashishe nandi yakoti ku isinyo mukashisha akakizoberi umuntu yagira ki urubanja rwa msinga ngo miliyonana nareka ngwe kwingana ya rumkode wacetegereza kwingana ya yibanja wakafuna yari haho tingzagamba amazina gawe uragira tubukunkiriza kandi tingwe nakutwara rugamba nizo nshongeze nabe ninganira abantu nkai mwazimbe ndi yakoti ya ije yitwa nabireba nshonganize mbyo nabe ninganira abantu tamabanje tuzagakorera ki haci biri bakareba ngutibine mabanje nyibi nabe ningamba tibya biri bakareba ngwe birasi urukireba nyonkandi irere kandi yarabaju bakareba ngo birasi amashomero garije birasi babiri aha biro bakareba ngo ibingambe byo kuraguza ati biri important no bibasa bamarako haci abwakinyo we niza kubagirite di kuhika kuza kuzimba umutwe kaza kushatuko umutwe kwere waseringa program yawe ukijo kagambira abantu cawe eco futeka teka cyo kikire kwako batacakire bakaherezo ndijo itizoke ejo niyo demokrasi okuyabundiga ya mnonga nabafutunde byabo kurunda sente kuziga turo mbururu muntu baza kuronda ubwebembezi ababo unsasire ko se kikiga nabashema abo nabashema first of all ubwebembezi ikahinduka ya business ubwebembezi ikahinduka ya business hati tuko yindi kuzarwa nombe umugenzi ananiye murumba katutimbire damu kasoka bagitimba nkabona bwagitimbo myaka ya 13 hataza kwemya ntabure myaka nkena tukasi edamu ekasi myaka igana tino weraguriza itondo rya minzi ngwene murumba kuyatimbire damu agenderire okufunamo hatafunde muki akafa babe mukama mumzije edamu yasigara tukaguzaga mizi garwa buri nombe damu kagaguzaga hato ubwebembezi wabureba ubwaburiya n'ubutana no hataba abahati babagente babagembuzi babagempu bahanyure koko mwana bagushora bagutakezere birkange burubaza kwebembera. Please, what type of leadership is that? That is not leadership. Obwentu bwebembezi ubwo no fail. Kandi abakuzayobona type ejo mbije aba frustrated. Kandi tuba tubagambire. Tarho wagiye omwishengero nankahingwa guzege byaho aho nguyazo akargayo aruho. Bona baguzente famu baguza famu nente zamu. Baguze bona bizere bar frustrated. Abwachi aboko bare ignorant. Expectations babiri bine tuzoba obwebembezi tushubuzi concept yobwebembezi tukushubura abwenshi noguze byabo hata nkanye ntwiga kargana zo mukaruru tanari ya roni y'umuntu ntwiga tanari manyangereke nazaho nabareba abashabana gesente nabareba babaza abantu bazirisita mana bona abareba wacega first of all katwe simbira abantu umuzabarire zawe tizuru katwe simbira abantu nimba sima abantu bambara stenos utangisa mwaga gwesente izo mwarire zanjye tizuru abo kubanyewe nkakora campaign yabibembezi yutinguza kusibani y'abantu nimba bihani bagereki mpogwe bembezire mkwate sente nimba he sente zaki kwa ni uko ndishomero ashinyoti nshomere nyoti nshomere nyentwiga nyowe ntugiro muntu guza ngombe kirishomere tinkubaza nyowe nshomere myamwe degree order tu hashinyoti nyoti mayingura guza nyoni nyingu mayingura guza kumshasha why should I beg people nari kuza okika kubagura
ngunze kubombekera amarwaro nkumenda za microscope manyane benda biha why should I dig them and two why abwakinshemeririye kuba nimpaka kuba tugira biri tinde mwebembezi yo mfere bazoteho kacakata yo mfere nyenda kubiba lekigana cyo namakaza ringo muri sha 3 ezomabaze kweri izoba mje yuwanje ni Nwagaba Moses Entwiga tuganira ahabikwatirine no kwa karuru katambwire tuza kukumura kuturagaruke bwana Moses abantu abasinjirwe muri nkabini rabanya-Uganda ikinuga ikine nangwa nababire abakwasira ibiti by'amashanyarazi babiri batiro bakabihanura za basare bakagira bata bakazemereza no mushango w'Uganda tabahire karuru kusara je mukahumura takarugati we will be right back. We're kicking your year off in all her glory. with more because we got you. You get it? You know that We got kicks, we got scores, we got action, we got roars, It's my specialty. we got drama, we got fun. We got more for everyone with an upgrade on us just for you. More channels, more shows, more reasons to stay. we got you. DSTV, we got you all the way. Hati mchara Wanje mwami numanya abana nibagaruka yahishomero kandi ibintu bikiri kubi aho washota kutwara icweka cha fiza y'ishomero rya junior rireze motoka tukazishashura bwanyuma mwami wanje abwa chita kushashura ntukozesa momo no tukutungira umugisha gwo kwangura school fees zo mwaka gwona nebindi konkana bwono basa kushabaroni ya fizi obwe n'amashomero gacejumbire ndige basa kwangura school van namazima singura school fees yo mwaka gona nebindi binji tunga binji ahabwa momo na vani y'ishomero ahabwo kwejumbiramo no basa no kushabaloni eya school fees echawe nyiga star emwe mukagitano star munana noti hash ninga koresa momo app. Good Times Kawara Primary School nitwikiriza ngo uburumweji nayetenga kutandikaje kurugaha nasari kwika P7 nituhabejo bwegeso bwo mutindo omwanya gurukwensimisa kukuriza mu mwana tuyino buhereza obwa dena boarding hamwe na daycare ahari y'abakire bato mnonga ahabwe mbere yo mwanya murunje gwishomero abashomesa batendekireje abehireyo ahabwo bwegese burungi tuyine na school van yabeji bit computer lab ijire mu buri kimwe library erimwe byo kukozesa byona ebyemizano hamwe na MDD nabyo biriho kuzentaranta zabo okwehandikisana kugenda mu misho kurugo minasari okwika P7 kumanya biri kukiraho tera noti 3 24 kinana na mushanju 9 na mukaga Sima bok twegitaho kandi kora ben bo watwegitaho well you a little bit late waferwa icwekecho abanza ejeni program shonga yizoba omu Sugar and Sand Bob's God abaho kandi umjenyi wanje nentwiga tuganira abikwatirine na nakarura kuturugiremu kandi naje namburize ntwiga nti haruko echi akwa abantu ababere besimbere turugwa passiving ito society ntubareba as people that are very angry with us twabatira karuru aboko cyangwa karuru tukakabima twakahereza abandi tobe tubentekate baza kutwereza kurunje munonga emotions nezachi first of all umuntu we no marareba zimbira umutwe ngutomara muhire karura kazimbo umutwe akenda kubina za transforma ngo yazukura ibuwa yangu byargayo no mushema naba yo mushema ekikumye ndo mushema renki kore wagira umwishengero okugambira abantu
ahabwaki kuwashyireyo umwanya gwo kureta transforme ya government ukarete yawo abwencho karete byasho kaba kufutumira mu government ukurete byawe nare byasho nengi ukashanga government ryenyoro ogikiza ekefurikire tuwatugambira ukashanga government efwire wayibwa kutubikira abwaki wagira mu government ukurete bya government ukaza kuhendera ukahendera resere byawe uyu ni uryo mushimo wachetegereza ukabiro resere bya government abo ko wabe norundo bururu ukarundo bwo kurete bya government kubiye byawe kandi obururo ko noshero ubwenge wenda ikikuzo wawe ukabyiyeyo ukabihereza government noreba hata philosophy yo bwebembezo mu Uganda ehindikiri haza abantu baginyumirizamwe aba bakwiyeta bembezi baginyumirizamwe birkanga bagwira n'intwiga ntukare ntumwiroko wacenga konke kinte kindi kumanya nyewe nko muntu uri kwitegereza ibyo butegeki philosophy iba kutambariraho tehurire firi hachi kaba futorine kuza kwebembera no cenga bakakuhereza chance ukaza kwebembera wamare imyaka 5 na 10 hatwe bagira ngo bahinduro baherezo ndije kandi ikiniga n'ikindi manya ko kuba futorine nikwe batorino ndije kandi nko kuwa yesimbena nanko kamusinga nukwena nakayisimbira niwe nawe kakusinga echo kutwa abantu desperate karebo umuntu wena zimbira umuntu wena gushaka gw'ikihanga miteka emiseka mweshuri kawe baremerwe kwetegereza concept yo bwebembezi bacyaguze byabo barya za rono mza banka bagera kinguno baza kwa bebembezi baza kushubura umbwebembezi tabare bebembezi n'abashubuzi umbyo bwebembezi nicyo kikubahindura desperate nyowe ndasingirwa ho bururu wasingwa karuru of course naka kansinge kandi ndasingirwa karuru wasingwa karuru okakateka mu emotions nyinshi zikagenda zikuratire nshohoza zawe zuwabirira ushohoza no nyonyiga na wabwa rumuntu rubasa mutomera konka nyotaro karura kendarigiremo ngunyigire ndyaho ngunzimbira umuntu nindigamu ndigaya nintana ho nabandi nyo nindigamu atunyo muntu azaho ajya ngo yanyima karuru atwe ashemeru hati nyongenda ndikumugaya hati nyumwezi ekinko banimbagayira nengi ni mugaya bwo kuba ebinko baningamba nwe kwani bukwataho munongo nyuni bani binkwataho kuki nyonyimba nyenda security ndahe ntine shonga wacenga hati for example nkargana za kempungu hariya kempungu iriya bajugwa katebe nashanga abana ba kempungu nibatambura urugendo ruringwa kuza katebe primary school bo tebini shomero ryaho injura kwegwa nibafuterwa injura umushana gukujwana abana bo bafuterwa umushana nibafutambura kuzahari hata ba kempungu bajya ngutagenda kwentu iga karuru wacenga hati nyentu igaho umutwe n'ubana guzimba bwaki nyo abana banje nibashomera yo barike mpungu niyo bakushomera nibatambara urugendo ruringwa kuzakate so what is the headache about ni imbesiza hati nyo muntu mureba mugayo nyumwezi ntwiga shika mukaki arabaho ntwiga abwo kubana wakubana enda service ashininye no bakwenda here centers nguzikore bazemba kebereze wachetegereza emahande yiba kubana itwabe ntugamba umburu membaje ashinyo mwenu aturwa katerere mperere ryari umuhanda gwa muninda bamukushubura ki nyugwanje gundu kurabo muninguma nyumuhanda bande biroko rwa katerere ninza kurabayo ninza kujya emahande inabe ningani rwa katerere harko emahande inabe ningamba yoko wacenga nabantu nuba kugikuzisa hati kubera bareba program ibi nabagambira tabari interested ebye mahanda nimba sisiro bwire bagacwa kujya kasente hati shida echunuga nimba nachi hankai okuyoni ndebo muntu ntwiga nyumugaye mbeshato ubu atkanda ryariki no mbururu in fact I was open no mbururu muntu nkamureba agamba nk'ikintu nyumugambira ntonka no mangu washobya mwaka ntwaho wacenga mugambira
ikintu ekindi kuteekateeka cyo gize iki cyo kikiri abo kone basigaye kubayamba birikanga bitakubayamba abantu ababire besimbere abasinjirwe umukaruru mwaza kugenda turi kurebana na alternative y'umukutako umukapacity yanyu nimwe you do not make yourselves available kugira ngo hakubahine ikiruho kugira ngo musavinge mwazaka murebe cha kandi karuru mwazaka murebe cha kandi karuru in the meantime ubuhereza umwaka batsa kuhereza abantu this knowledge yimwine y'abantu bataratunjire tino kuyakubene yamba abantu niba yamba mwe shatindi yo mu radio tinguzo ma radio nkabegesa kuko abahinda ngo mbombe kirisho miromba mbasha bakingi cyo tinku kibasa kuko kwa kuryo kwegesa ni nyegesa kandi ikindi ati ngubuze hato waza kushera umushiki wa mugambiro tinyenda kufutasiya yayanga nyencha kare atkota kungurira rukwanzi that's being straight that's being straight urukwanzi barugurira ngo kushira gurura rukwanzi wache rukwanzi ushono ndafite rugamaraye wache so ogo bahiro bururu ayikiriza bwakore ahabwe chance niyo philosophy yanjye buri obururu buri ngesimbo primary zoko witu kashari mu cyaro kuba nsingire tanagaruka nkamango wasinga yasinga mbucyamo wacenga akaza homa yagura amanyashashura baba kambashashura nimbareba bakuzanise sente icishawe cyesente bakana baterateraho murafuke muzo murayini primaries no mani zarayini murafuke muzo murayini bahuha hof umurgo murayini mwije mwakire balance nabareba nabagayo entwiga nabagayo kana izi kubagaya bansinga kumwe bansinga bagayiri naho namentwiga hata kakarigero haka primaries ndazemo abo kujya mu kaga barebe cyabiri ko nabareba narebe byabo bazo primary zabo bazamara bejana barwana nyo ni independent bazamo nangwa abambe ntwiga wabgamba wabishobora ntwiga konka mbweno reba mbweno abantu bituba tina kugira ati nyungumire abantu bitura nerizo wayine inani shopping ibintu by'abantu umuntu yangira abantu bambara ibintu rugisgisi ati nabise mwebyo iti yabo kugira urugizgizi yiri bari cyane urugizgizi rwabo koreke cyamani ngazo mukaruru nakakora kaho nashoborera abantu wacetegereza amheru abamwe bagura abandi bayikegera wayitegereza kwaba zabe mpaka zabagwiri zabe mpaka zabakore bitakiri baheza bagira ngo umwe ngo yasinga umukore bitakiri ngo yasinga bamurangera which is okay hati abantu bariya abtwabire ntwegesa twino kubago musaraza why icyo kubanza nanagame ngo uryo mu class uryo mushomesa murungi abana bona tabakwiye yigana kandi wagira ngo abigana bo nkame no bashikano twaromwe nari nabura nushanga barwo mucyamukaka kuzo cyamushanjo watwara umwana umwe so twino kubago musaraza echa kabiri twino kwikiriza ngwarwe ndwara eyatahiriri hangeri endwara ya politics obwebembezi bwengurano hamwe n'ubwakifuba twino bwengurano na n'ubwakifuba na combination transactional and forceful zero combined harimo force harimo n'ugura harimo kifuba harimo n'ugura so twino kwikiriza ngo hakije ndwara yatahirira umurembe gwa movement kandi eje ndwara ekirya konkane ija kwawo obunakubwayo noeja ubuza kwika babatero mu cyeshongoro nkababire bakwereta kire nkaba abembe shongoro abandi nababeshongora okuya ahubwo noreba kutukuba tutaho mu kanisa bagira ngo incyasande ngo umuntu mubi umuntu mbi kwariruka arakiza ki amagarage konko opposite bacyara kugigamba opposite yatahindukire harabaho ki tabakuke mugambira monkana cyo kiriyo ahubwo kwa biburu hari kwikomisho kuri abagarati ya mukaga ekajya ngo tabihwa umuntu byavane byegira byagisha ngataganiza so bayenda babikore bayenda barire movement nyondi wayenda rimwe nabaramisho tinye nagira isiri hato mutugwa ngwanguntera kingwa abantu bashisha movement mukamayo abanza aribweyo agirwaneho nyoni nye nagira isiri movement echa kabiri abantu obuhereza
bakwenda nibabwenda munonga kusinga nyi wintu biga kwasi kwe batakubwenda tinyo ni babagema icyakashatu abebembezi abakwe positioninga kwija kweyoreka ko nabebembezi kwemurka ngo babaherezo bururu abinji nibaba ry'abantu batakire mbaba ry'intake maziri hacha abantu kube bacu amufutora nabo what is the erosium uyu umukubaratora shomere erosium lowest common multiple ntateko kwari hakakwate a point of intersection agati y'abantu abateze bakaruru nanabo bafutera karuru hachi kubera bareba ngo ebyo kushomesa abana byazahari ibyinguto wabateganisa uko philosophy yabarenga byabakiza amagezi ebyo kubaganira access to credit turonye sente zo kweguza gukora business tukashubura tukabaho tukashomesa abana bitwa bare ebyo byazahari ebyo kuraguza bareba ngo ibyo byabazare bone benda kurya akantu akanuzira kakunurira amatama rero bakatera karuru ahabwacho takubicereza bakakura omuntekateka renaissance ukashoma renaissance renaissance nkimayisa rebirth of what knowledge kimayisa ngo knowledge kerho rebirth kimayisa karho knowledge agera bagishisha ubwenge habaho kusimuka amagezi gakagaru okumanya kakuru habaho wakushisha kabiri wakushisha bwanyuma hije abantu ababwanyuma munonga bajyangwa twatwi namagezi konkayira bagasise bagagarra rebirth of knowledge renaissance wachetegereza now which means na now muri Uganda hija ko renaissance konkayeta kabiri no gigema abantu no bareka baronda bebembezi abakwingana nabo bakwa baringwa baronda umuringo bacyo bagufu baronda umugufu niyo democracy dejanga binji bategeke abinji kwene bagira ngo bumuntu ashomesa umwana we abantu nibaza kushoma konka binji kwene bagira ngo okushoma tukuri important hato bunaninje aha nareba ka video a TikTok aka video kakariyo mu radio intakuza kugambira muza kugira ngo naza kujya advertising konka yer Kampala omukazi ya contactinga abajyamahurire ngo mwana wayangire kuzayishomero ayange kumurika kuruganya umwazi ngo bamuhire mutwaro 50 ya pocket money ngwe nayenda miliyoni emwe ne cweka ngutakuza kuzayishomero kuza kushwara yo ngo abana bareta za miliyoni 2 ngo hakiri bamuhe miliyoni emwe ne cweka yatazitungetsa kuze naba radio bamutera umwana kweza gambana nyina bambya ngo hati umwana we ngo buzibunenki kota kwenda kumurika nyuko na yetombuita atandihize no kunshwaza tamwe wiri akampa pocket money yimtoro 50 nyonyenda miliyoni emwe ne cweka mwene kuzayishoma mwene yatajukwire ngo tokuza kuzayo atinguza kuzayo bas hata aho ntwiga nyona cyane na heno abaziri bo bahimbagiza abana na heno wacetegera tuma murekashi abatoshobere tabaro bamureke atazayo pocket money buzere atazayo ahene nyina wacenge so hariho gwejegera no kwegwejegeza society yito yombeka bibiri harabagwejegire genuinely kandi harabegwejegize nubwo Kongo tamunonga nubwo kuretebe debe ukabitahiyo ukabetera twaguza kusimuka nabatekwa kweje emwe ahanyumyo ezi ekibina cha NRM kiri kwemeraho ni pan africanism abantu kundi esi yabo okuryo ko kugamba systems zitu zona ziyone zifailing kandi tyo tuzireba mbwenshi twagira ngo abantu tubareke bacengere batore batyo ntwatwa kundihanga nitu orarebere he cyaro kinaboro bonka kitari umugiga warakirebereho nobwa kuzo mu cyaro kashangana baceta kafe kubi natekwa ko harimo mugigo mwe hakiri hateho hariyo mugezi taro cyaro kina basuru bonka taro cyaro kina boro bonka taro cyaro kina barwire bonka buri cyaro ni mixed bag wachenga so abantu nabaye fiso mutuma umuntu akefiso mutuma ntaza kurga yabo abarayangi kufumutuma wacetegereza yes abonu baratuzarire ba doctor bo misho abandi bakazara barwiri what's wrong with that okay abandi bakuzara ba headmaster nabashomesa abandi bazare abarazara beje icyo kinesho abandi
mbaza kuzara ba engineers nukireba abandi bazareba porters. What's wrong with that? So for me it's about choice. No muntu kusharama hasha abantu kwe bacomwe hatu nkubuze hatu ndebera umushija natemba ikizimbi bamwita Arnold na Ronald waheruko omushatembere ikizimbe kanyina iganemwe yakitembera heru takitembire nkahi munda atine byo akwaterire atine namuguha ya riskinga magarage kuyaza yatongana ngo bamuha $500,000 zonka ngo busente bamuhire buke babe namangu nakwata sente nyingi ngo hatabazicyendeza kare ibyo nabihura konka point yanjye ngo suicide suicide itito mbere juro wayita notine mushango okuya waza kweyito karemwa iwo waza kweyita okaremwa nari nyoni iwe tukakwatanisa nyonyenda kweyita iwiwo kandetero munaga ngakuyamba ntugiyeta suicide pact iwiwe no wakora umushango wanyamba wo kweyita wacenga in fact nyo wanyamba kweyita iwiwe tuwafa nyonafa iwe iwanyamba no mushango nyonafa nyoni badine mushango koki iwe wanyamba iwe wageraki nari naza kweyita bikanga wacenga hata nkoko witu umwana akashanga umwana kamara kushanga umusigaza kamara kushanga yishe noma mu biryo munsi akashanga umukazi we nishe bafumbatini hato yayeho mbazi wakireba ngwafwe konka bambe bamura kukirati yageraki munyoko hariye bitu bingi mwe mutakomanye baba kandi mwe mama urere mu n'amahurire timwe mugaronda kayimwe mwije nyo mama ubishija bakakwata no bukabara hato umutabana wenyine wamwe kwati yajya tumwe n'ikindi gakakukiriyo yanyumbazi umurarano yirkanga no RC ariyo mu RC zo mu RC structure yitu yirkanga yaronde motoka yageraki bamutwara bamwirkanze bamureta mbaregi yaho nakiraho na hatakafire ngabaze ngutakatahire ngwabo kuba muyare bifi this is a recent thing haka wire na mezi na kwezi nasikukurebe yahwire wachega sorry hata chije difitebeleze cyomozi chije difitebeleze famtuma okwefiso mutuma kurubura habo wayitegereza hachungwe no gomsha ekataje yitiri mweja umutabana ku yayisire akana kwa speech shaza stwara itita bebe mbezi tugire mutama merongi wareba iwo gumo yegese oraende kwefiso mutama mureki ayefise ki omutama abo kwata kweniwe konka Moses, let me ask this final question. Anomalies nyingi zorebera umukaruru kugabe sente n'indi biri nkibi. You are a lawyer. Inchuma ngo bwamushija no bubona. Are you not doing a disservice to us wabo takuzayo kaza ku challenginga ebyarugiremo? Aho kwano birumanyo kubyashobere. Unless if you are saying no manya ngo karuraka bakansinga ruyare abuhadize nkanga burenda bwine koko kare bishobere abo kitakugenda ukajuriza. Ati bakaba shakuza ukireba bakaba shakuza bajya rero bakiza kwite kishakuzo bayangu eshaga mu mate ngwe nkwanza mukishaza ukishobatishoboroka hate bya movement nanagambire eine mukamayo ukireba bagiye sisire nkana bakagira ngo bazo mukishaka ngo aba bote aba UPC ngo bakayibake ubururu mwena atu wakora referendum ukareto gomora mwabwo mwihanga ryo no har kukikiriza na mukama wa movement we ngatakikiriza ngo akazumu kishaka ukurwana ahabwo kuyibaki ubururu hati tabacu bwiba twakwiba bururu hati ucenga nubabutwara bwona mukireba babwitwara bwona tutumuzo mukoti ikibazo mukoti niki mushija hashikote deyo yo kote deyo akarura kakahwire Yoma ibintu byakoze mbata kwenda bigenda umuno konka kakarura akaburi kataryaka akatinda akagambe ko atine watabarzo nyo nkaza unkote rwe nabentanche ubwaro yambwe nabende kwiro bwara disi ntanche ubwaro haro muna muzitingu za gambizi rye akaine ruling age
ubwo bwa primaries abantu batabaza ba primaries muramuza kaine ruling mwakagoma ruling wenji mayisa abinjira mu banya judgment kangite judgment akaine judgment enchomwemo hati ukwabiro ija kitabaza n'wagaba Moses okireba na tabaraza kamugisha John hatashoma ruling hatakijo ndijo tugumesa mwiri na tabarazoha Bowazi bamwine hati judgment ni yemwe enchom yabira shomera bona wakahindura amazina na byafugaze bibi baro by'ubururihe yobunga ibyasigare bigambo byo nabakabigere so nicereza ngo umuhango utakugera takusinga wewe reda so the akasinga bebendera boka umukota akasinga bebendera boka noga Moses eziganwe n'abantu yise abwo kigambo chakire we have overshot by a minute ko kayikiza nkusime iyo watandikanye icyo kandi ukahendera nitwe masogito no kugira ngo bigambo ke waje kwabigura niwe you reflect upon them ugeno giro kuwatuma ecanga cawe cajuro kucaba kirungi kukizo kukitwire kiri tubeneze birungi mahe kurungi mukambatendere bye bye. Etekateka ezahebwa umuporogaramu egi n'ez'abantu abazihayo kandi tuzineka kwate kona n'enkora ya TV West nehinda n'ingabo abarukurra TV West nehinda. Enshonga y'izuba yabane kushibwaho Kabozi multivitamin drink tasyo munsi y'amagara marungi nicikuyambaho kwigura misi kireta amana masyo mbashije hamwe n'abakazi nendijo megasho kwata Kabozi multivitamin drink utuntumura cyubaro na stress